Twubake Umuryango Nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Pro. Tubahaye ikaze mu kiganiro Twubake Umuryango Nyarwanda. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Pro. Twubake Umuryango Nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Pro. Impuzamiryango Femmes twese hamwe ni umuryango ugizwe n'imiryango nyarwanda 57. Imiryango iharanira ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo ndetse no kwimakaza umuco w'amahoro. Femmes twese hamwe ni impuzamiryango igizwe n'imiryango 57 kuri uyu munsi. Imiryango nyarwanda ikaba iharanira iterambere ry'umugore, ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore ndetse no kwimakaza umuco w'amahoro. Femmes twese hamwe yatangiye mu mwaka w'1992, ikaba icyo gihe rero yaratangijwe n'imiryango 13 y'abagore. Yavuze iti kubera igihugu cyacu kiri mu bihe by'intambara, reka twishyire hamwe kugira ngo nitumara kwishyira hamwe tugire imbaraga zo gukora ubuvugizi. 1994 nyine haje kuba jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi haje kuza indi miryango y'abanyarwandakazi nanone ari abahoze bari hanze y'igihugu, ndetse hanavuka n'indi miryango yarije kugira ngo ifashe gukemura ikibazo cyari gitewe na jenoside yakorewe abatutsi. Imiryango rero igenda yiyongera uko imyaka yagiye isimburana. Muri make nk'impuzamiryango ikora igikorwa cyo kwegeranya cyangwa guhuriza hamwe ibikorwa by'imiryango, icyo twakwita nka coordination. Noneho ikanakora n'igikorwa kindi gikomeye cyo gukora ubuvugizi. Hari itandukaniro rigaragara rya Femmes twese hamwe mbere ya jenoside yakorewe abatutsi na Femmes twese hamwe ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, nk'uko tubibwirwa na chairman w'itorero ry'igihugu nyakubahwa Rucagu Boniface, akaba n'umunyamuryango wa Femmes twese hamwe. Femmes ya mbere ya jenoside yari Femmes urebye isa naho yagiyeho mu gihe cy'amashyaka. Ni umuryango wagiyeho muri icyo gihe utaragombaga kubura aho ubogamiye, byanze bikunze wari ufite aho ubogamiye, kandi aho ubogamiye hagomba kuba hatari hahuriyeho n'abanyarwanda bose. Kubera rero ko wagiyeho muri icyo gihe ari mu gihe cy'amashyaka menshi, kandi wowe wenda nubwo utagira aho ubogamiye ariko abawurimo bakaba bafite aho babogamiye. Ni itandukaniro rikomeye na Femmes ya nyuma ya jenoside. Femmes ya nyuma ya jenoside yaje noneho ibumba abanyarwanda, inagendeye no ku ntego zari zarateye intambara yo kubohora igihugu, kubaka ubunyarwanda, kubaka ubumwe, bigatanga amahoro. Femmes rero ya nyuma ya jenoside yaje ibumba abanyarwandakazi bose. Abanyarwandakazi bari bafite abagabo bafungiwe jenoside. Abanyarwandakazi bari barapfakajwe na jenoside. Abanyarwandakazi bari batahutse igihugu batagisanzwemo. Numva ko ari ibyiciro bitatu. Femmes rero yaje ibahuza. Muri iyo miryango navuze 57 harimo n'umuryango w'abagabo twita Rwamureke, umuryango w'abagabo bishyize hamwe
kugira ngo barwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubwo aho hari impagarutse kugira ngo byumvikane neza ko Pro-Femmes twese hamwe itagizwe n'imiryango y'abagore gusa, harimo n'abagabo. Impuzamiryango Pro-Femmes twese hamwe ni abagore n'abagabo, kuko twemera yuko iyo abagore n'abagabo bashyize hamwe na bya bindi tubona ko ari imbogamizi mu muryango nyarwanda bigenda bicika, bigenda biranduka, kuko tudafatanije nyine murumva ko ntaho twashobora kugera. Dufite ibikorwa byinshi dufatanya na Pro-Femmes. Icyambere n'ubuvugizi. Igihe cyose Pro-Femmes ifite ibikorwa by'ubuvugizi cyangwa natwe dufite ibikorwa by'ubuvugizi, baradutumira cyangwa natwe tukabatumira. Iyo twabatumiye ku ruhande rwacu, twe twumva ari ibintu by'akarusho kandi binafite uburemere, kuko tuba dufite rwego rukuru rudufasha ndetse no guhamagara n'inzego za leta n'abandi bafatanyabikorwa. Ariko natwe iyo twagiye kugira uruhare mu bikorwa byateguwe na Pro-Femmes, biduha akandi gaciro, kuko natwe tuba dufite ijambo muri urwo rwego ndetse no muri urwo ruhando rw'iterambere ryagutse ku rwego rw'igihugu. Ibindi bikorwa dukora ni uko muri rusange burya dufite ibikorwa byinshi biri kuri tere, ibikorwa bifitiye abanyarwanda akamaro duhuriyeho twese, ariko cyane cyane ibitekerezo biturutse mu banyarwanda ni nabyo duhuriraho iyo tujya gukora ubuvugizi. Mu minsi yashize hari n'ibikorwa byo mu rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari twagiye duhuriramo, bijyanye n'ubuvugizi ariko bijyanye no kwagura ubumenyi, bigatuma rero nka Rwamureke, kubera twebwe turi umuryango w'abagabo, ariko ibyo dukora byose tukabikora mu bufatanye n'abagore. Ni ukuvuga rero ngo Pro-Femmes yaduhaye ruriya rubuga rwo guhura n'indi miryango y'abagore ndetse no gukorana nabo ku buryo butaziguye, bityo bigatuma tugera ku ntego n'inshingano zacu. Bwana Edouard Munyamariza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Rwamureke, na nyakubahwa Rucagu Boniface, chairman w'itorero ry'igihugu, baratubwira impamvu bahisemo gukorana na Pro-Femmes twese hamwe. Njye rero nararebaga ngasanga aba banyarwandakazi bibumbiye muri Pro-Femmes barateye intambwe kuturusha, kuko bigishaga amahoro, kandi amahoro nta handi ashobora guturuka adahereye ku bunyarwanda buhamye, adahereye ku bworoherane, adahereye ku bumwe n'ubwiyunge. Noneho mbonye aba banyarwandakazi bari muri Pro-Femmes bariyemeje kuba abavugizi b'amahoro, kuba abavugizi b'ubunyarwanda, bw'ubworoherane, b'ubumwe n'ubwiyunge, numva nabanganye mu cyerekezo cyiza nkoranye nabo. Hari ingingo 3 zasobanura akamaro kacu nka Rwamureke kuba turi abanyamuryango ba Pro-Femmes. Ingingo ya mbere ni uko Pro-Femmes ni urubuga rugari twese dukoreramo, kubera Pro-Femmes ni urwego mu rwego rwo hejuru ku rwego rw'igihugu, rudufasha gukora ubuvugizi, rudufasha guhura nk'abanyamuryango bafite umugambi ihuye cyangwa se imigambi umwe wo guteza imbere umuryango, guteza imbere uburenganzira bw'umugore, guteza imbere ihame ry'uburinganire. Ni urubuga rugari rero rutuma duhuza ibikorwa byacu kandi rukadufasha gukora n'ubuvugizi ku rwego rwo hejuru. Akandi kamaro ka gatatu ni uko burya Pro-Femmes ni n'umuvugizi wacu uduha, uretse ibijyanye n'ubushobozi capacity building, banadufasha ndetse no gutuma dukorera mu murongo muzima, kubera igihe cyose badusura bakatugira inama bakaduhwitura, bituma turushaho gusubira mu murongo kandi tugakora ibikorwa binyuranye bifitiye abanyarwanda akamaro. Irakoze Get engineer mu bwubatsi ndetse akaba yarakoranye na Pro-Femmes twese hamwe ubwo yimenyerezaga umwuga, aratubwira icyo Pro-Femmes twese hamwe yamumariye mu buzima bwe. Nitwa Irakoze Get nkaba ndi umu engineer civil,
nkaba naje ino mu Rwanda muri juin 2015 bihuye n'ibibazo twari twagize mu gihugu cacu. Uko naje kumenya Profame, jewe nzino naronse stage mu bijanye n'ivyo nari narigiye, ndonka stage mu nyubako ya Profame iri kubaka igahanga Kicukiro. Nari muri stage mu bijanye na mission de contrôle ya company yitwa Talent Contractor, nayo ikaba yari gukorera Profame. Wenda twavuga tuti twari ijisho rya Profame kuri chantier, kuri izo nyubako zayo, dukurikirana ibikorwa vyayo, dukurikirana uko bikorwa, karite. Ico Profame yangejejeho mu buzima bwa buri munsi, ngitangira ntabwo nari ndayizi Profame. Nagiye gukora stage nk'umuntu ari we wese, hari inyubako vya domaine yanje, ariko barambwira ko ari inyubako ya Profame twese hamwe, association y'abagore mu Rwanda. Bintera amatsiko kuko nanje nari umugore, ndumugore, nkumva ni ibintu umuntu yokorana ivyishimo kubona agateka umuntu abaguhaye. Niki nari umukobwa ndi mu ingénieur, nkabona abagore bakora aba maçon, aba aide, aba wenda nta muntu, kandi ko twari dufashwe kumwe twese, ukabona ko ntabwo batugarurira imirimo bavuga bati wewe kora iki, uri umugore, wewe kora iki. Oya, twese twakora bimwe kandi tukabikora neza kubw'ubumenyi tuba dusanzwe dufise, tukabikora neza kandi tukabona ko abagore dushoboye. Umva ko Profame rero niyo yindi iza wumva iduha inguvu, ukabona ko hari abagore baduserukira. Nanje nk'umurundi kazi nkavuga nti iyi association turafise mu gihugu cacu ma association y'abagore, ariko ntabwo tufise association igeze ahangaha uko kwa Profame. Ukavuga uti nukurahura, ukavuga uti ni subira mu gihugu canje nanje nzakura ibi. Profame yaratumye rwose ningirira icizere. Mu rwego rwo kwiteza imbere no kwigira, impuzamiryango Profame twese hamwe iri kubaka inyubako izabafasha kunoza imikorere, kugira ngo gahunda zacu, programme dufite nka Profame zo guhagarara. Twatekereje kubaka ikigo cy'icyitegererezo cyo twise Center of Excellence. Icyo kigo ubu twatangiye kubaka igahanga muri Kicukiro, kikaba kigamije kugira ngo mu by'ukuri tuzagera aho dukorera, aho abakozi bakorera, aho izo za programme zitandukanye zizakorerwa, zirimo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, zirimo kongera gushimangira bya bikorwa bijyanye no gufasha abagore mu bijyanye n'ubuyobozi ndetse n'abagabo, ari bijyanye no kugira ngo gahunda zitandukanye zikorerwa mu gihugu cyacu abagore n'abagabo barushaho kuzumva neza. Icyo kigo kizaba kibumbiyemo ibintu byinshi, hakubiyemo ibiro nk'uko nari mbivuze, inyubako irimo ibiro, izaba irimo ahagaragaza ibyagiye bikorwa amateka, icyo twakwita nka documentation, ikagaragaza n'izo programme zizakorerwamo zitandukanye zitari nkeya nk'uko nari mbivuze, ariko ikazagira n'ikindi gice kizaba gifite icyumba kinini cy'inama, inama ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga. Inyubako ya gatatu izaba igizwe n'amacumbi, hazaba hariho n'ibyumba by'imyidagaduriro kugira ngo uwaza wese ibyo yakwifuza kubona, ari za piscine, ari za gym n'ibindi bijyanye nkabyo, nabyo ashobora kubibonera hahandi. Noneho impuzamiryango ibona amafaranga irusheho gukora neza ya mishinga, bya bindi byose ifite iteganya mu gihe kiri imbere n'ibyo twakoraga uyu munsi, kugira ngo koko ibashe kugira ibikorwa bifatika bigaragara kurushaho muri iki gihugu cyacu. Twubake Umuryango Nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJE Pro.